reka twubike amacupa twegura inyandiko. Ibitero bishya bya Israel bigiye kumara igihe kirekire kuri Syria yabitangije. Could be seen emitting following the strike as people gathered at the scene. Aha ni Damascus, umurwa mukuru wa Syria, aho Israel yatangije ibitero bishya. Iki gitero cyagabwe nyuma y'iminota 50 Israel itanze imburo ku baturage maze gishyira hasi imwe mu nyubako z'abasivili. Admiral Daniel Hagari arasobanura impamvu y'ibi bitero n'igihe bishobora kumara. Ati ahantu ku butaka bwa Israel hari kuraswa na Hezbollah, turi kuhasanga misile zakorewe muri Syria zigahabwa Hezbollah. Tuzataka ibikorwa remezo byose tuzabona muri Syria bifite gahunda yo gutanga intwaro kuri Hezbollah. Abantu 15 nibo bahise bagwa muri iki gitero cyagabwe ku nyubako z'abasivile nk'uko ibitangazamakuru byo muri Syria bibitangaza. Intego y'iki gitero kwari kurimbura icyicaro gikuru cy'umutwe wa Islamic Jihad Group ukorera nyine muri Syria giherereye mu burasirazuba bw'uyu murwa mukuru. Bari bafite kandi gahunda yo kurasa kuri Maz na Kozdaya, uduce duturanye na Damascus uyu mutwe ukoreramo. Isoko y'amakuru yanavuze ko Israel ifite umugambi wo kurasa ku nyubako zituwemo n'abakomando b'igisirikare cya Iran IRGC ndetse n'aba Hezbollah ziri muri utwo duce nyine maze kugarukaho. Ubu inkuru yoboye izindi burasirazuba bwo hagati ni y'ubushakashatsi bwashyizwe hanze n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ko burya mu gitero cyagabwe kuri Iran hari inzu ikomeye cyane y'igisirikare cya Iran yakorerwagamo ubushakashatsi ku ntwaro kirimbuzi yasenywe. Israel's October 26 strike on Iranian military facilities destroyed an active nuclear weapons research facility in Persian military complex. N'umutwe w'ikinyamakuru mpuzamahanga Axios report ivuga ko igendeye ku makuru yahawe n'umwe mu bayobozi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'undi wo muri Israel batifuje gutangazwa amazina yabo, bose bahuriye ku kuba igitero cya Israel kuri Iran cyarageze ku ntego maze kibasha kwangiza atunganyizwa ingufu kirimbuzi muri Iran. Ubushakashatsi bwerekanye ko laboratoire yari isanzwe ikoreshwa mu gutegura igeragezwa ry'ibisasu ariyo yaturikijwe, gusa ikaba yari isanzwe ibarwa nk'aho itagikora nyuma y'uko Iran ihawe ibihano byo guhagarika ibijyanye no gutunganya ingufu kirimbuzi muri 2003. Ibyari byaratangajwe ku mugaragaro na leta ya Israel nk'umusaruro wavuye muri iki gitero birimo ko Israel yabashije guhamya hakorerwa drone na misile balistike ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere. Iran yo yahise itangaza ko harimo igikabyo cyinshi mu byatangajwe na Israel, maze igisirikare cya Iran kivuga ko system nke za radari arizo zangiritse maze abasirikare bonyine 4 bagwa muri iki gitero. Umuyobozi muri Pentagon, ibiro bikuru by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe igura n'igurishwa ry'intwaro, yaburiye isi ko umutwe w'abahutis ufite intwaro z'agatangaza utakiri w'intege nke nk'uko benshi bakomeza kuyitekereza. William Laplant yagize ati, ndi engineer kandi numva neza ibijyanye n'ubugenge. Ubuzima bwanjye bwose nabumaze ndi iruhande rwa misile. Ibyo maze iminsi rero mbona abahutis bakora muri aya mezi 6 ashize ni bidasanzwe, biratangaje. Abahutis bari guhinduka abateye ubwoba cyane. Ubu bageze ku rwego banafite misile balistike zo ku rwego rwo hejuru, bafite kandi misile zirimbura amato rutura y'intambara zirasa mu ntera ya kure. Ibyo bari gukora ni agatangaza. Laplant yavuze ko uyu mutwe w'abahutis uri kwikorera misile balistike zawo kandi ufite ikoranabuhanga rya gisirikare riteye imbere kandi rifitwe n'ibihugu bikomeye gusa. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 abahutis batangaje ko babashije kurasa ku mato rutura y'intambara aparikwaho n'indege yo mu bwoko bwa aircraft carrier warships y'abanyamerika yitwa Abraham Lincoln aircraft carrier, yitiriwe umwe mu baperezida bayoboye iki gihugu aherereye mu nyanja ya Arabian. Siyo ntambwe gusa bagezeho kuko banigambye ko barashe ku yandi mato y'intambara y'abanyamerika yo mu bwoko bwa destroyers mu nyanja itukura bifashishije drone na cruise missiles. Umuvugizi w'uyu mutwe w'abahutis witwa Yahya Sare yavuze ko babashije gutesha umutwe abashinzwe umutekano wa Amerika mu gihe cy'amasaha 8. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko nibura zabashije kuburizamo drone 8, anti-ship ballistic missiles 5 ndetse na anti-ship cruise missiles 4, zose zikaba ari misile ziraswa ku mato y'intambara. Ni naha rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavugiye ko amato yazo atigeze yangirika na gato ngo agire akabazo na gato, kuko intwaro zose zarashweho zapfubijwe zitaragira ku gipimo. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa abahutis bamaze gukora ibitero bikaze birenga 100 ku mato y'Israel ndetse nayo mu burengerazuba bw'isi.
Abahutisi banarashe drone na misile nyinshi ku basirikare ba Israeli mu bihe bitandukanye mu ntambara iki gihugu gihanganyemo n'umutwe wa Hamas muri Gaza. None uko Israeli ikomeje kongera umubare w'ibihugu igabamo ibitero, aho iyi ntambara izarangira? Juburi nitwa Eric Rukundo. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Hereko ubwo nagwaye ikaze. African Healing Hub yabazaniye promotion idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, African Healing Hub mwakunze cyane nk'igisubizo kuri izo ndwara zose yabazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. African Healing Hub ni inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Mu yandi makuru wamenya nuko Iran yavuze ko yandikiye Amerika ibwira ubuyobozi burangajwe imbere na Joe Biden mu kwezi gushize, basobanura ko batigeze bagerageza kurasa kuri perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump. Ikinyamakuru Wall Street Journal kivuga ko ubutumwa bwo ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 10 bwari bugamije kugabanya umwuka w'intambara hagati ya Tehran ndetse na Washington. Mbere yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zoherereje Iran gasopo mu ibanga rikomeye yavugaga ko kongera kugerageza kwica Trump kizaba ari igikorwa gashoza ntambara cyatuma ibihugu byombi byisanga mu ntambara mu buryo bwako kanya. Ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize bwemeje ko abakozi b'igisirikare cya Iran aribo bateguye kwica Trump. Ubugenzacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwemeje ko umugabo w'umunyapakistani ariwe wakoreshejwe na Leta ya Iran muri iri gerageza. Iran yamaze igihe kirekire ivugwaho gushaka kwihorera ku rupfu rw'umujenerali wayo Qasem Soleimani wishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitero cya drone muri 2020. Wari umuyobozi wa Quds Force mu gisirikare cya Iran IRGC, ishami rishinzwe ubutasi na operasiyo zihariye Special Operations Force, bigizwemo uruhare na Donald Trump. Nubwo bimeze bityo ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Ali-Khachi yavuze ko kugerageza kurasa kuri Trump kwakozwe ari third rate comedy cyangwa se umukino w'urwenya wo ku rwego rwo hejuru. Umushoramari Elon Musk muri iyi minsi ukorana bya hafi na Donald Trump uherutse gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aherutse kugirana ibiganiro by'ibanga na ambasaderi wa Iran mu muryango w'abibumbye, bituma benshi bibaza byinshi kuri uyu muhuro, cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran badacana uwaka. Bivugwa ko ibiganiro by'umugabo byamaze isaha irenga, aho kohereza Musk byari bigamije kugabanya igitutu, cyane ko ataraba n'umukozi wa leta mu buryo bwuzuye, bityo akaba adashobora gukora ahagarariye leta. Bivugwa ko ubutumwa Trump yatanze kuri Iran bushobora kuba bugamije kwisaba kugabanya inkunga itera imitwe bitiye abaterabwoba irimo Hamas, Hezbollah, dore ko bavuga ko Trump yamaze kwemerera Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kongera intwaro iki gihugu gihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande hari abemeza ko Trump ashobora kuba ari gushaka uburyo bwose bwo gukorana na Iran, cyane ko mu bihe byo kwiyamamaza yavuze ko iki gihugu gishobora kuba cyaramaze gutunga intwaro kirimbuzi. Kugeza ubu nta ruhande ruremeza iby'inama cyangwa ngo rutangaze ibyayiganiriwemo. Twambutse gato mu ntambara iguhuza Ukraine n'Uburusiya, icyo wamenya nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yagaragaje ko atumva ukuntu Minisitiri w'Intebe w'Ubudage akomeza kuvuga ko igihugu cyabo kizakomeza gufasha Ukraine guhangana n'Uburusiya. Mu kiganiro cyabereye ku murongo wa telefone, Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz yagiranye na Perezida Putin kuri wa 15 Ugushyingo 2024, yamaganye intambara y'Uburusiya kuri Ukraine, asaba uyu mukuru w'igihugu gukura ingabo ze ku rugamba kugira ngo habeho ibiganiro by'amahoro. Nkuko byasobanuwe n'ibiro bya Chancelier w'Ubudage, Scholz yabwiye Perezida Putin ko igihugu cyabo kizakomeza guha Ukraine ubufasha bushoboka bwo kurwanya ubushotoranyi bw'Uburusiya mu gihe butarakura ingabo zabwo ku rugamba. Minisitiri Lavrov yavuze ko atumva neza impamvu Ubudage n'ibindi bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union bishimangira byeruye ko bizakomeza guha Ukraine ubufasha muri iyi ntambara. Uyu mudiplomate yagaragaje ko ubufasha bwa European Union n'ibihugu bigize umuryango wa NATO biha Ukraine bitari inyungu z'abanya-Ukraine, ahubwo hari inyungu bwite z'ibyo bihugu. Yaragize
ati ibi nibyo Abadage n'abandi banyamuryango ba EU ndetse na NATO bavugira mu ruhame iyo bavuze ngo tuzashyigikira Ukraine mu buryo bushoboka bwose bizana ikibazo. Ni kuri bande biri ngombwa rwose si abanya-Ukraine. Ibiro bya perezida w'Uburusiya byatangaje ko ikiganiro cya Scholz na Putin cyabayemo kuvugisha ukuri kandi cyavugiwemo byinshi. Putin avuga ko politike y'ubushotoranyi ya NATO ariyo yenyegeje intambara yo muri Ukraine. Minisitiri w'ingabo wa Ukraine Rustem Umerov yahakanye amakuru avuga ko ubuyobozi bw'igihugu cyabo bwiteguye kuva ku izima bugahara ubutaka bambuwe n'Uburusiya kuva muri 2014. Amakuru yo kuva ku izima kwa Ukraine yatangajwe n'ikinyamakuru New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Financial Times cyo mu Bwongereza. Iki kinyamakuru cyo muri Amerika cyasobanuye ko cyahawe n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru muri Ukraine amakuru yemeza ko icyo ubutegetsi bw'igihugu cyabo bushaka hari ukwizezwa ko umutekano wacyo utazongera guhungabanywa kurusha kwigarura ubutaka burimo Crimea. Cyasobanuye ko ubutegetsi bwa Ukraine buzasaba kwizezwa umutekano mu gihe Donald Trump watorewe kuyobora Amerika yatangira ibiganiro bihuza Ukraine n'Uburusiya bigamije guhagarika intambara yatangiye muri Gashyantare 2022. Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyatangaje ko abadiplomate b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union bakibwiye ko mu rwego rwo gukemura amakimbirane n'Uburusiya Ukraine yiteguye kwemera guhara ubutaka yambuwe. Minisitiri Umerov yatangaje ko amakuru yo kuba Ukraine yakwemera ko ubutaka bwayo bukomeza kugenzurwa n'Uburusiya ari ibinyoma kandi ko biri mu murongo w'icengezamatwara ry'Uburusiya. Uyu muyobozi yasobanuye ko gahunda ya Ukraine yo kurwanira kwisubiza ubutaka bwayo itigeze hinduka kuko ubusugire bw'ubutaka ari imwe mu ndangagaciro z'icyo gihugu. Amakuru y'ibiganiro biganisha ku kuva ku izima kwa Ukraine ari guhwihwiswa mu gihe Trump witegura kuyobora Amerika kuva muri Mutarama 2025 yagaragaje ko ashobora guhagarika intambara mu gihe kitarenze amasaha 28 binyuze mu miganiro. Uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya kandi turya ibyo twatetse. Ubwo rero bisobanuye ko dukenera n'ibicanwa mu guteka. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu nta mpamvu yo guhangayika kuko quick cooking ibibazo byose by'ibicanwa yaje kubishyiraho iherezo. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere abereye ijisho kandi akora neza. Muri quick cooking niho honyine bafite ubushobozi bwo kugukorera amashyiga y'ubwoko bwose yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Ndi kukubwira amashyiga atanga umuriro ku kigero wifuza. Ushobora kongera umuriro cyangwa ukawugabanya. Ibyo biba ari amahitamo ufite mu biganza byawe. Aya ni amashyiga ushobora gukoreshamo inshenga, amakara, bitise ugakoreshamo inkwi. Aya ni amashyiga kandi afite umwihariko wo gukonsa mu muriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Ibaze ko ari ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo wifuza. Ndetse by'akarusho abakoresha amasafuriya manini ya muvero namwe turabakorera. Haba iwawe cyangwa mu rugo hose turahagusanga. Amahoteli n'amaresitora namwe ni karibu. Twigisha kandi gukorera amashyiga ndetse twigisha na sudire. Dusanga i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa se Kimironko muri gare. Aho nutabasha kuhagera ukore ku rutsinga tugusanga aho uri uhamagaye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Quick cooking kugufasha gucana neza kandi kuri make inshingano zacu. Turi mwisi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ku muntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane umwenda wambara ukubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano uniform. Ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano. Byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose
ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye Fashion, we make the difference.